santo, iti nagpapaitan, iti may sakit, may sakit na tayo, iti nakaksa, get nalamis na handaw, iti may sakit na tayo. Excited kami siya nga adventure. Iso nga, permila unay ng kunak nga ito, malasinsan nga medyo agri-tyrant, tanalaka nga malamlaminan. Yung mabalin lang tamo si agpasiksi, yung hantayong kami nga iris, dahil healthy. Aso nga kasi kayo kumamataya dahil nga kakapsat nga, okay lang iti pangrampa, basta hang kayo nga agsakit kalpasan na ka. Kada kayo nga dito yung ang trabaho para kadag iti sila masapsapol tayo. Ako na naman nga itibitla ka na tayo nga alwanan tayo nagitibagbagi tayo. Tapnon maalwanan tayo matay dahil espiritu nga nakasali tayo nga magbagi. Kasla dyan nangyari dyan nga ni babae nga 12 years old, iti ama na nga ni Jairo. Pero may nga inaramidan na nga iti paraan taknon masapulan na ni Apo tayo nga Jesus. Taknon dyan nga panagpigan iti biyak ti anak na, at nga may remedyo. Nung puna tayo gamin nga kapo dyan panamati tayo, iso dyan nga panagsapsapon tayo kay Jesus. Nga iso iti makaagas kada tayo. Ngam, anya naramid ni Jairo, nagmug iso na, kasta tayo sapulan tayo no anya dyan nga kapalaingan tayo, taknon masalakliban dito nga bagay, agraman dito karawrangan at kasaan iti daytoy. Isut ga po na nga oray man pa no sang kadakilan na di pamati tayo, kada tayo nga henerasyon itatan, di ba nga ikot kasapulan ti tulong material, agraman tulong espiritual. Kada gitay ama tayo, hanggang natatadi dito ang kumaawatan. Di ko na nga iya panday pa doktor ay tamadina. Sabay lang pumata, hang kumot nga kayat nga agsakit tayo, tatlong masaamutay nga sa pulan ni Jesus, tatlong masubukin may karang tayo, hindi pa namati tayo, hindi ka aging gala na salon at tayo, aging nasa pulan tayo nga amutay nga Diyos tayo, ay so tinang isanakan ka na tayo, hang tayo nga po kamo na tayo, mamin ano nga ulit-ulitan, itibit na ka na tayo, ngayon nga awan kumati, uray may sa ka na kayo nga manag, makupaw, mapuros, maisin, kung kuna na nga di ulit-ulit. Isut ga po lang nga DJ nga ni kinantayo nga gana Jeroke, baga na ni Hermana tayo nalilin, nga kantangay nga agsasaro nung nga kukuyog tayo, ita, kitika na idijay. Iti na ito nga pa nagkukuyog tayo, iti nga dama. At dahil kumakan na maaramid tayo nga niya din programa iti Diyos, nga italag na para tayo, kung kuna DJ nga ni kuna na nga pagsilawan. Din kuna na pwede didiktar ka na tayo, iti paglantingan, nung dumtay iti tayo, iti dalang tayo nga kasisiet, sa lutsod, tuloy kayo kade, when no saan. Kinday dyan nga nidiktar ka na tayo nga naiyarig tayo iti makna, iti sungay na katingaan, iti init, iti aldaw. Kasaka-saka tayo, nari na tayo. Nakasama ka, isungay nga kaslangay nga nag-review tayo laos, dyan nga ni panakisama tayo, di pa naka-affiliate tayo. Napasamak, nagnatayo nga as in, awan awit tayo no dikat dyan nga katwa tayo ti Diyos. Awan mapasama kada tayo nga dakas, muray pa nung nagsabrak ka sa uti ng tayo, okay tayo, nagragsak kayo pa eh. Kinta-kita na duma-duma pa nga panubog, iti pa nagbihag, pakalastas, iti biyag tayo, parang okay lang, normal naman. Adi nga iti kayo daw mabigbig tayo, tapos iti kasta santay mo na yung nga agdadagsun, santay mo nagsinsina, iti katalang kada din, tabkal tayo, nga agtuloy tako na lang nga agtuloy kayo tadan to tiragsakan pasan iti dahi nga panagsagabak na na iti palangat iti biyag maala tayo dut ko na pa iti kulosas pasan man ito nga kagsak pababa amula di baba ang mumato tama diti ang pangato mumato di ba naripayo nila ang mumato hanggang pangato ako na iti ni kulosas 2 bilbilin tatlo may dyan na ginidakas na sunsuro. Kuna nga ti uno, akayat ko nga mama nyo itidakdal. Na nga panakidangadang po, gapo ka na kayo. Yan ka na ginitagalaw desya, yan ka na giniso amin na di pa nakakita ti rupak tapno. Tay ko yan, maliw-liwa po madagiti puso da. Narit na tayo ayaw din nga kapsat, hindi nga pang nakaliw-liwa kapag dagiti nga naranasan tayo. Bayat iti-itay pa nagpupuyog na nakasalinong iti-day parabol iti Diyos. At dahil lang tayo din yung panangay ayaw iti Diyos iti maamtama tayo along the way. Ngayon nga, han tayo agmay-may sa
kapsa. Tayo nga mabukaw iti programa iti Diyos. Nulapit niya ako po yung tayo. Nga mada iti sumay nga warning ka na tayo makanap iti Santiago iti niya kapsa. Nga kuna na dito yung agsikalog kumakirayakin maipaay. Iti amin na kinabak ng tinaan anay nga kami nakaawat. Tagamin oray nung may makikita tayo iti may sangabanag magpasama. Aging gaya nga mo, di tayo nga maawawatan, magingay nga agtukot din puso tayo. Yung oray nung kasalimutan iti magpagkari na maawakan tayo laki. Kaya buhay. Dito'y ayatin nga kang sa hindi pa nagsisingkalo kinaya. Dito'y iti mang tultuloy kinagnanayon nga manglupos ka na tayo. Dito'y nga ayat ni Kristo. Tanong ko na adal kinikalman nga sa kato nga no adaking ka iti Diyos adang magking ka ti ayat so no adang arking ka iti Diyos kaya iti agaya no kung kunatay lang agay ayat kung kunatay lang ay kalulokot tayo magpagita yung matitay na kaya nga iparita tatta dahito ay nga panakasinggalot mo na panakarapot tayo iti ayat taginayonan tayo ay kanyang nagsantak no hindi ko na dito ay maipaay iti panangamu iti palimot iti Diyos iso ini Kristo. Dayjay ayakan nga kakasal. Nakuna lang nga iso di nakailong mga nagiti iso ang kagawang iti sirip ket panglakamo dayjay. Tanong namin ata panagtalot tayo iti Diyos kay nga da tayo instrumento na tayo iti pakay-aywan na. Antay na kuna nga awan amo. Kundi mino pasitak laeng. Mino anya ak laeng ay kuma. Hantayo nga maikuna ti kasjay no paaramat tayo iti Diyos. At nga marit na tayo iti panakabalin na, mabagilan tayo ang amin ayatin ng kapsat oray nung kuna tayo ngayon na imposible kuma. At di pa nagtalag tayo kitwa na kuna na iti 4-8, ituloy ko ayatin ng kapsat, ang kadugtong na,